Sa arnayana, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belang tarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat make Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandumoi bitin bonga ni BNN. Ni sambulu binaka se ko ongo na Vakeleka ni nonda tukutuku ena mbongi ndai endolabo na ililu ni mateni tu o borenge mani marama na Fiji Pavilion mai bon e chamani ka bandita katalanga kina ni oyana bonua ena boedorikina e bunga na vitalno membaleta na bebe saunin raki ia kurtingani tukutuku ya na nona sebutaka o ini e seruratu na COP23 Climate Champion na Fiji German talano space gona bonua na vital no kina na itambangone wakina na besongo songo taleso rotani walu songo no songo na warutaki na lomani Fijian Pavilion karawa menalaure kina sona kae kilitani kina na nonda bonua kina Pasifika siangan indoni tukutuku bakai bola maroro itu na bali nimbula levo suba membaleta na kena banditaki babunuai na nona lenga o Jane Ryan ika tinika dioni machi rono ndolu tinika tolu bone tukutuku bandita ko buniwai William May kina mate bela weni kuwa ka semati kina kisi ne Jane Ryan ni otina nona ngandreba me somi bakailabo na buguni kena sa banditaki ni sa lenga me baka ne tukutuku tukuna kaine asoli bua na idula kando lako bakadabwa na mate bela weni kuwa rongo dikina ni otina beka ado kereo na rain na machi ni rono ndolu tinika tolu na noni vola babunuai kena bengarabi salamuria na matangali weni mate kena idula solibwa ia tukuno bunuai me ni asaba rutaka otitu na noni tukutuku ni oti na noni dingoma mai bua na noni liuliu me bagarutaka oya na me ni rono ndolu tinika ba ia bimba na loya ni na rain se rau bakadaba bua na bunuai kangarabi na rain me sianga ni bagarutaka na beka bagaibola membaleta na nona garabi gai waktulo atiko na mata bilawai ka rua sabuluka diwa ni Januari ni ambaki vou wakandimtagi na kambani na Coral Coast Builders Limited ni sianga ni bagarutaka na beka bagaibola ni income tax returns mai na rundol tinika walu kina rundol tinika ba wakandimtaga na kambani ngo kabitu na dala embeita kikina semati kina na nona sianga ni bagarutaka na ibola ngome bakamatata gitu na rukuni Income Tax and Tax Administration Act 2009 na nona bakataudan itutongi o turani lawa bakanditaka na kiana somi dono $5 na bidala mbite kikina na kampani kina ngito rato satiko na nona bonua na ngaunongo na timini Solomoni na buku ni bakabarau kina Oceania Sevens na tibuta itiko na barombu kongo na soto ngo rato sang sotini rete kirto binaka na dorbo na soto ngo na baksauti ia na bakongo rato na tombo bata ke Australia wakina o Tonga mai da vekiri na Vakeleka ni no de tukutuku na kena ikuri rauni na sema na steseni Radio Fiji 1 kina bula FM ni bwading binaka Nimbula binaka na yavangunga andi moala rara nalika o tikongo na tao na singatoka ando talitaka na bakaronga ng Bula FM number 2 na sere. Ya lora subuni kurna bili. Bora ni bat sekarang hambara binaranga. Do talitaki na baronga ng Bula FM number 2 na sere. Bula. Bula FM number 2 na sere.